neza kuri umugoroba twagira twakire abashyitsi bacu bava mu gihugu cy'u Rwanda batanga ikiganiro twagamisha amakuru twakire Modeste ari bateguye igitaramo bari bwifatanyije na Rasco n'abandi bari mu gitsina manzura gutse abasamisha amakuru. Yes, nashi dutangure dusanga That's my guess. Baravuze ngo hahiriwe ibirenge zo mu mutima bwiza. Ndagushimiye kubwa VESTINE na DORCAS na IRENE twabashije mu gihugu cy'ubuvuzi cyane. Wakoze wagize neza. Uretse ibikorwa byose bigiye kubera ahantu ibizoje byahegeje ushika bavuye mu iki gihugu. Mwami Yesu bakweretse bashize mu biganza byawe meza agiye buri mwaka makuru wese arahawe umugisha abe nawe kwiza. Mwami Yesu ikinci ubweco bimenyesha makuru cy'iki gihugu iteye ubona amavyuzi akwiye. Mwami Yesu wabonye kwitanga kwawe garagaza baravuze ngo uzohezagira imirimo y'amaboko yawe ubahezagire ubaha umugisha uraho kwiza. Mwami Yesu urakoze ndagushimira kuko ubikoze umwanya wose tumara ahantu n'umwanya wose mari muri iki gihugu uzubamera umugisha icyubahiro cy'ibica mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen. Modeste turakwakiriye muri kaze abashyitsi bacu cyo kumwe n'abanditsi bamenyesha amakuru baje muri Yes, nashi muraho ndabakiriye ndanabashimira ubwitange bwanyu cyane. Imana yo mu ijuru ihezagire imirimo y'amaboko yawe. Ndakiriye cyane abashyitsi bacu batugendeye kugira bazadufashe guhimbaza Imana no gutaza Imana. IRENE urahawe ikaze. Imana yo mu ijuru iguhe cyane. Abasangwa namwe nyene murahawe ikaze. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Murakoze. reka twahereze ikaze manageri wabo ko yaduhaye ikaze n'abaririmbyi. Muraho neza ababyeyi. Turanezerewe kuba turi hano ubwa mbere yaba njyewe cyangwa se abahanzi kubera tugeze hano mu Bujumbura igihugu cyiza kandi kuba nizeye abantu bari kumwe uruhande biranezeza cyane iyo mbona abantu abaririmbyi ikaze. Murakoze twishimiye kuba turi hano kuba twateye intambwe tukaza gusangira namwe ijambo ry'Imana. Ni byiza ko tubikwirakwiza ku isi hose ubutumwa bw'Imana. Twishimiye kubana namwe kandi turabizi ko tuzagerageza kuza. Murakoze. Yesu ashimwe. Twishimiye kubana namwe. Kuri Rasco Ariko mutabanje kubabaza amatsiko. Mwakoze cyane nanjye ngiye kubabona muri benshi. Ibi bintu birimo amavuta kabisa. turabona na Tansisi ku ruhande rwawe. Yego ndabaramukije cyane n'abantu ko kwitaba kabo bari bahezagiye. Mu bazoba bariko barapafonera mu gitaramo harimo umuririmbyikazi w'umurundi. Ndashimira Imana ndakiye cyane aho dusanga imbere muri Fazima abanezerwa cyane ari mu Burundi kene twiteze kubona Kristo cimye n'aheza cyane. Twifuza ko kino kiganiro twagira tukore kitaza kurenza iminota 25. Ibibazo dushaka mubaza ibibazo bijyanye
n'igiteramo dufite itariki 23 z'ukwezi kwa 12 ahanyere kuri sosiyete ama ibindi kugira ngo dushobore murakoze reka tubahe abantu batanu ba mbere aba nibo dutangira. Murakoze cyane, nitwa Nanji Promota mutananirwa meya w'umuji njye nagiye abashitsi atanze uruhushya ntawe winjira rero narabitse iyo nashira ko ntari kwinjira arabitse hama jewe nagomba kwanza gukiza abashoboye gutegura kino giteramo c'itariki 23 guhera kuri mukuru gushika kuri muto, nongera kandi shimira byimva mutima abatumire bo bashoboye gushikira ku gihe na cyane cyane mu gihe hari haheze igihe kinini babiteze mu Burundi ariko ntibyakunda, ariko kuri no curo bagashobora gushika ku butaka bwa ntare rushatsi. Nkongera nkashimira byimva mutima abaririmbyi n'abaririmbyi bazoba baraperforminga hamwe n'ababigeme bacu kuva mu gihugu kibanyi. Akabazo kanje nagomba gukerekeza kumenyesha amakuru mugenzanje IRENE muri ndahabi. Turazi neza yuko urumwe mu bantu bashigikira impano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi ufise abaririmbyikazi babice bigacika hirya n'ino bivanye mu bikorwa mpimbanzamana twama twumva DORCAS na VESTINE. Akabazo kanje ka mbere urabazanye mu Burundi cyoba rigize kwicurira kangahe basosa igihugu cy'u Rwanda bagiye guteramira abakunda. Akandi kabazo gakurikira ndakabaza nyakubahwa muvugishwa w'Imana Modeste, muri ko murashiramo amafaranga menshi mu baririmbyi kazi cyangwa abaririmbyi batandukanye haba abo ngaha mu gihugu cyangwa abo hanze. Ahanini ihangiro cyanye ishimikiro rya kino giteramo rizoba ririhe, bizofasha iki gihugu, bigiye kudufasha iki? Murakoze. Yes, murakoze. Nitwa Franik, muri kinyamakuru Magic Channel. Haba ikibazo mfise kuri ababigeme bacu bashobora kuza performinga ngaha mu Burundi. N'ubwa mbere nogira musohotse guteramira abanyamahanga. Ni mwiteguye gute kuza guteramira surtout abarundi mu gihe muzi ko ari abantu basanzwe bakunda cyane? Mbega imyiteguro yanyu imeze gute muzohagarara imbere y'abantu benshi cyane basanzwe bakunda ngaha mu Burundi? Iki kintu gishasha muzanye nk'amavuta kumbura abantu bazobamenyera ko ngaha mu Burundi. Murakoze cyane. Murakoze. Ni MC Shalom kuva kuri Radio Shock FM. Ndafite utubazo tugera kuri tubiri ndagitumbereza ku baririmbyikazi mu kwishura baze kumaza avuga bati jewe ndi VESTINE, jewe ndi DORCAS, kubera ko naza kuno musama kabane karababona kandi n'abarundi babiteze kubamenya. Ndifuza kumenya uno munsi uno mwaka nyene si wo mwaka tubabonye nk'inyenyeri canke tubumvise nk'inyenyeri mu gihugu cacu c'u Burundi canke muri kano karere turimwo. Mwibaza ko hariho buzike kugira ngo uno munsi abakozi b'Imana nk'abaprofeta uno munsi babizere bumve ko muwaza mugateramira abarundi. Naza ko hariho buziki igihe cyose ntamamaza. Akabazo ka kabiri ndangiza muje hano ariko kandi dufise n'aba legend bakomeye cyane muri East African community banditse amateka muri gospel hano mu Burundi. Ntabwo amufise ko muhava musava ibintu hanyuma abarundi bakajakira konti. Murakoze. ngira ngo n'igihe baherewe baze subize shiri acquisition byo bijyamemo. Hano i Burundi ni igihugu cyiza kandi mu byo dukunda tunafite n'intumbero ni uko ahantu bakunda Kristo, ahantu bakunda Imana tugomba kuza kubanyana. Ntabwo turi ntabwo ari competition. Oya, hari abantu inaha bakunda indirimbo za VESTINE babisabye kuva kera batandukanye tugerageza kubikora ngo turebe ko byakunda
kubera ko tuba dushaka ko ibintu bikorwa mu buryo bikwiye kuba bikorwamo bwiza. Rero ibyagiye byanga si uko twangaga nkana, ni uko twabonaga ko nyine imitegurire ari kujyana n'ibyo dushaka kugira ngo dukore ibikorwa bidukunda gukora. Abakurikira no mu gihugu tuvamo mu Rwanda naho ibitaramo dukora nta byinshi, si uko twanga gutaramira ni uko twifuza gukora ibintu byiza akenshi. Bivuze ngo nimba twaje hano tuje gukora ibintu byiza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ukunda Kristo havaho akagenda akunda kumuhimbaza. Rero Dorcas na Vestine ni abantu mwamenye mubamenye kure, imbaraga zatumye mubamenya rero nazo zabazanye kugira ngo bahindure imitima y'abantu. Nta yindi misiyo ituzanira. Murakoze. murakoze. Ikibazo ambajije abantu bose bamaze iminsi bakimbaza, cyane cyane abakora mu gisata cy'ubumenyeshamakuru, igituma duhagurutse dukora kino kintu kubera ko dushaka ko, reka mvuge ya mvugo musanzwe mwumva, show z'abakizwa nazo zibaho. Sagasishwa muri umwaka wagiye guhera tutabonye concert ihimbaza Imana mu gihugu nini, ariko simbuze extraordinaire. Rero gospel entertainment limited iri mu byo yiyemeje gukora n'abo turi kumwe. Mu bo turi kumwe twaje turavuga ni gute umuziki uhimbaza Imana, indirimbo uhimbaza Imana ko zigarukira. Turavuga ati reka uko amezi abiri cyangwa atatu ahaciye dukore, dutumire umuntu abantu bose bakunda biyumvamo, kugira ducagure MI Entertainment. Si kubera ko ari jewe nabiteguye cyangwa ubundi muntu wese twaricaye turavuga mbe mubona nk'ubu twofata ndemoze kudufasha guhimbaza Imana ubutazi Imana. Ikindi kibazo muca mwibaza, mbega uzoza murahamagara abanyamahanga gusa? Oya, bizovana namwe uwo mwifuza, uwo abenegihugu bifuza ko tuzana. Imana y'umujuru bamugisha cyane. Teme iravuga Christ Mission Glory Concert. Ni misiyo yatumye Yesu aza mu isi, kandi ni igihe cya Noweli. Turashaka yuko bamenya icyatumye Yesu aza mu isi, icyatumye Imana irungika Kristo aze hagati muri twebwe, aricyo wantanguriye yavuze, IRENE yabivuze. Nta kindi kintu gihari, turashaka ubutumwa bwiza buva mu bantu, kandi nta yindi kariyeri muzi atari kuvuga ubutumwa. Imana y'umujuru bamugisha. murakoze. Hari bari babajije abaririmbikazi Dorcas na Vestine. murakoze. Nubwo yari yamuvuze ntabwo ari competition, umuntu w'Imana nta nubwo badufite kuko ntabwo tubyikozeshwa, dusobanura kwisigira abantu bakora. Iri kwa mazina. Nitwa Dorcas. Iki ni Vestine. Turashobora kugira ibindi bibazo bitatu bya nyuma. Mwiteguriye kino giteramo ni vyose competition, mugabo muri mwebwe murafise umutima wo kumva mushaka hari ikintu gishasha mushaka gukora. Ni gute mwiteguye guteramira abarundi muri rusange? Kiga gusubiza ko nakazi. Donc ntabwo tuzi gukora ibintu bibi. Ibyo ni ikibazo. Wumvishe kuva ku ndirimbo ya mbere yabo kugeza kuri uyu munsi, urazizi zikero. Rero abazikurikira hano benshi kandi barazimenye. Bivuze ngo ntabwo ari ukwiyemera, ariko dushobozwa byose na Kristo imbaraga. Bivuze ko ibyo uzabona nibyo Kristo azaba yadushoboje. Turashobora kugira ibibazo bitatu bya nyuma.
Murakoze cyane nitwa Didi Dynamique ndi umujournaliste wo kuri Chantier Media TV. Ikibazo cyanje mfise ni iki, tumaze iminsi tubona abaririmbyi bava mu gihugu cy'u Rwanda, nibaza ko si rya mbere haza benshi bagenda bakurikirana mu biteramo byagiye biba twagiye tubona mu kugira ngo abaartiste b'abanyarwanda bashobore kwifatira public, bashobore kuyicegeza, babashire muri vibe. Muri nzina bakoresha harabamo kuririmba indirimbo nyinshi z'abarundi. Abo bamarayika bacu VESTINE na DORCAS bo bafise ubushobozi bwo kubitamo indirimbo z'abarundi nyinshi ku rugero kuko twagiye tubibona. Ikindi kibazo kigira kabiri, ibiteramo nk'ibi ni ibiteramo novuga mpuzamakungu bifise ingufu. Ni igiteramo umuntu yarishe amafaranga bayiteze, umunezero udasanzwe, kandi ingufu nyinshi zitegerezwa kuva ku artiste aba ari kuri scene. Abo bashiki bacu umuntu agerageje kuraba mu maso arabona umenga sinzi muduhaye icyizere kingana iki yuko azoshobora kujegeza public izoba ihari kugira ngo ujye yarishe samire yiwe ntazotahe yidoga. Murakoze cyane. Yesu ashimwe. Amen. Ashimwe cyane. Nanjye twasembana kandi umumenyesha makuru kuri Sana Media. Ikibazo nagomba mbaze VESTINE na DORCAS, mu gihugu isanzwe kirimo abaririmbyi bazi kuririmba cyane b'abarundi, nta bikorwa muba muriko murategekanya gukorana nabo? Reka nibuze umukobwa. Amen. Ndashaka kubaza abakozi b'Imana baje uyu munsi kugendera ikintu twobitega mwacishuye, ariko ndumva kumenya kuba mwaje hano bya mbere ni gute mwiyumvise. Hama ikindi kibazo kinshaka kubabaza, kubera iki mwagumye wambaye amashapo? Murakoze. Murakoze cyane kurera kwashyira ikorera mu gisagara cya Dubai. Nashaka kubaza na cyane cyane ko mu Burundi abantu bose bahaje bagenda bavuga ko bagiye kwiruka bakiriye. Rero nashaka kubaza Irene, mbega ko mutisanzwe mutwara abarundi bahaje mwabonye, na cyane cyane ko abantu bose bavuga ko Burundi bakira neza, ariko muri nta kunashobora Ibibazo ko uzishura kandi ibibazo bya nyuma. Yes, nashimwe. Hari ikibazo cya mbere yabajije umusore wari hariya kiza kwishyura ubujejwe timu yacu hano aze kwihanganira bamwishyura kubera ko Irene si we yocisha ko nitwe twagiye gukora igiteramo. Murakoze. Murakoze cyane ku kibazo yarabagije. Nibaza yuko ahanini kijanye na technique kikajana na playlist, hari amabanga ubundi abandi